Assalamualaikum, video kali ini aku lagi makan pangsit guys. Kita langsung makan aja. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Kita aduk-aduk dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget soalnya. Walaupun sudah agak dingin guys, tapi oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Enak banget, masya Allah. Hmm. 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 Kita belah pantolannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Enak banget, masya Allah. Hmm. Hmm. Lumayan agak pedas ya sambalnya. Nah.
Hmm. Hmm.